tu kažem, smeta mi to i to, ajde da popravimo problem. A nisam ni sanjala da će oni to da mi uzmu za zlo i da glasaju za mene, zaista. Dobro, ako si ti stalno kuhala, je li još ko kuhao? Je li još neko drugi kuhao? Ne, oni su više kukali nekako na ostrvu. Ja sam se zaista momački držala sve vreme, ali na tom plemenskom savjetu jednostavno sam im rekla ono što mi smeta kod momaka iz najbolje namere. Zaista nisam znala da će toliko to da mi uzmu za zlo. Ne znam zašto. Da li bi oni svoju majku ili sestru izbacili iz kuće zato što nije dobro skuvala piri, znači ja zaista ne znam. Dobro, evo, baš jedan tvoj fan piše ovako: Ognjen okom, svi muškarci skokom, tako je bilo i na glasanju. To se sad odnosi na taj Ognjenov potez. To nisam znala. To sam odgledala tek sada kući u krevetu kad sam gledala epizodu kad sam izbačena. Nisam znala da je Ognjena govorio ostale muškarci da glasaju za mene i to sam doživjela zaista kao jednu veliku izdaju s njegove strane s obzirom da smo zaista bili dobri. Sad, to ćemo vidjeti kako će se razvijati sad kad možda i Ognjen dođe kod nas i tako. I zanima me samo još tvoje mišljenje na temu. Alex je bila optužena da je zapravo izdala svoje pleme u borbi, jer je dobra kao s Nevernom. Jel još uvijek vjeruješ u to? Hrabra, veliki borac i onako nedavna sebe. Smatram da sam jedina žena u svom plemenu koja je imala svoje ja, ali nisam pokvarena. Baš nekako svaka žena koja ovdje kod nas dođe u studiju, svaka to kaže za sebe. Ispalo bi da su svi savršeni, ali nekako gledajući ne čini nam se da su baš svi takvi. I kako bi sad ti to uopće rastumačila da se tolike razlike dogode između onog što čovjek o sebi misli i da ovako ispadne? Evo, na kraju krajeva cijelo vrijeme si mislila da si dobra s momcima, na kraju su te se vrlo lako odrekli. Šok, jednostavno to su preokreti u Survivoru, to su međuljudski odnosi, ne možeš ti to sve da kontrolišeš. Ti misliš jedno, dešava ti se drugo. Neko kaže jedno, misli drugo, radi treće i ne može sve da se kontroliše. Ali ajde da se vratimo ovome. A jel još uvijek misliš znači da je Alex izdala pleme? Pa ne, sad kad sam zaista sam držala svoje mišljenje, sve dok nisam odgledala, mislim da se baš zaigrala u pesku, nije ni obraćala mnogo pažnje na Nevena. Da, ovo što mi danas komentirali, nekako ne izgleda. Ona je loše, jednostavno loše odigrala, nezainteresovano malo. Ali zato Neven trči, ali stvarno... Ali Ognjen nije ni uspio da stigne Nevena. Evo sad kad smo pogledali ovaj prilog gdje je Alex na otoku odbačenih, tamo neposredno, znači nakon cijele igre i svega, evo sad si već izjasnila si se da ne misliš da je namjerno pustila Nevena, ali kako ti je gledat, recimo i ti nisi nju štedila kad si komentirala nju ispred plemena, a bog meni ona tebe na otoku odbačenih? Temperament. Ona je temperamentna ja i to je to. Je li temperament problem u odnosu između muškaraca i žena u vašem plemenu? Zato što pleme kao izgleda dobro funkcionira, ali na kraju ispadne da je dosta podjela između muškaraca i žena. Ne znam kako se ona uopće dogodila na takav način, jer po toj logici nikad žena ne može doći do pobjede ako ćemo se podijeliti na kuhanje koje ignoriramo i na gradnju plemena. Da ti kažem, izvini, samo moram to da prokomentarišem. Ovi muškarci iz tog plemena, ja mislim da su oni vrlo pošteno tu ušli u sve, da oni nisu okrenuti protiv žena uopšte, nego jednostavno su pravi Survivor momci. Ja ti govorim ono što sam do sad video. Pravi Survivor momci shvatili su ovu emisiju na pravi način na koji treba da shvate, bore se i jednostavno su rekli izbacit ćemo najslabiju kariku. Da, prvo bi trebalo biti Aleksandra. I to je bila jedna od žena, definitivno. I Aleksandra jeste najslabija karika po meni. Ti si sjajan borac, ti uopšte nisi slaba karika i ti njima trebaš. Oni su tebe posle izbacili i posle su to komentarisali s tim. Bolje nam je i mir u plemenu, jer su te doživjeli kao neko ko je krenuo da unosi nemir, razdor. I onda su rekli, bolje nam je i mir, potreban nam je i mir u plemenu, nego sad da razmišljamo toliko... I to razumem, ali sve što se u meni stvorilo posle njihove rečenice da mi smo u stvari slabe karike i cilj je bio znači da idu jednu po jednu. Ja sam znala da će doći red kad tad i na mene, pošto je njih petorica, imaju klan. Tu su se stvorili nemiri u meni i ja sam onda napravila dogovor i klan sa ženama. Mi smo hteli da izbacimo Avu i onda sam rekla žene, slušajte, sad ćemo da zovemo Avu, da joj kažemo da nećemo glasati za nju, ali da glasa za jednog muškarca i ostaje nas četvoro i borim se za ravnopravnost. Eto, dok si ti razgovarala sa Žaretom oko riže i objašnjavala da znaš kuhati, oni su se samo međusobno u 4-5 pogleda dogovorili da si ti ta koja ispada, odnosno da će glasati za tebe. Mene sad zanima, kao žensko, šta ja uopće mogu tamo napraviti, a da me se ne izbacuje? Razumiš? Jer očigledno se prvo ove ženske, ženske aktivnosti pod navodnike, same po sebi se već ne broje pod bitne, a
Pa ja mislim da žena može tamo da radi sve isto što i muškarac. Pa ja isto mislim da može, ali me zato sad govori Nova, u čemu je stvar? Kako se Stvar je dogodi? u tome što i ja sam testerala drva i sekla mačetom, pravila kamp i sebi krevet. Kad i si to radila sve morala? Kad sam bila samo među ženama, to sam radila na ostrvu Odbačeni. To sam upravo... Da, ali zašto ne i ovamo? Zato što nisam mogla da dođem do testere, do mačete i sve zato što su muškarci bili ti koji su radili taj posao i nisu nam ni a sad- dozvoljavali. Ali, znaš šta je tu problem? Gde muškarci se, ja mislim, iznerviraju to. Što muškarci, recimo, sami preuzmu inicijativu oko pravljanja kampa. Ne mora niko da ih juri to. A oko kuvanja, pranja, sudova i to su žene sve radile. Ali kako? Tek kad su ih muškarci dobro naterali na to. Znači, nisu žene pokazivale neku inicijativu. Sad smo da. tu u Sarajevu, moramo se borimo, ajde mi ćemo da radimo ženske poslove. samo to. Ako postoji nešto na podelu na muški i ženske. U borbama ćemo da se trudimo, ajde. Ne bi, onda stvarno ne bi tako gledali, nego ja stvarno, evo, za tebe, ti si po meni tamo od žena najbolji borac bila. Hvala. I čak si bila i to su i oni mislili. To su i oni mislili isto. Da, ali na kraju je izbačena radi, pod navodnike ću to reći, ženske bolesti kocanja. A zašto si kletu dala Aleks? Nekako htjela sam da ostanem dosledna sebi zbog uvreda ranije, pa sam dala Aleks, ali da sam znala da mogu da dam nekom od muškaraca, odnosno Ognjenu, ostavila bi kletvu njemu. Da. To je bila super osveta s tom kletom da si nekom frajeru zalijepila taj ekstra glas na sljedećem plemenskom savjetu, ali dobro. Htjela sam, ali... Dobrodošli natrag. Evo ga, Euterpa je odsvirala Material Girl, imali smo reklame tijekom koji ste glasovali sigurno za svoje favorite i taman je došao trenutak za Survivor igru. Svaki tjedan je imamo ovdje kod nas u specijalu. Sad, danas sam ja trebala sudjelovati, ali Milan se velikodušno ponudio da će on uskočiti umjesto mene, tu nam je Stanija s druge strane. A kao, zaključili smo da je brza u skidanju gornjeg dijela kupačeg, koliko je brza u odjevanju ne znamo, a i za Milana pretpostavljamo da je vješti u skidanju nego oblačenju, tako da će snage biti tu negdje. Pobjednik je onaj koji u minutu uspije obući više gornjih dijelova na sebe, ne sad bilo gdje, nego tamo gdje mu je mjesto, i da pritom budu lijepo odjeveni, da ne budu onako kao... Pa znam, Stani, očigledno da je mesto kupaćega. Sad, kako ja ovako... Ti, molim te, spoji se sa svom ženskom stranom. Da li mogu jedan striptease da odigram? You can leave your hair on. Izvolite. Hvala vam, mladi gospodine. Znači, za minut ko više kupaćih obuče na sebe, jel? Ko više taj pobjeđuje, da. I krećete na moj znak. Dobro. Može? Može. 3, 4, sad! Ajmo. Milane, nećeš na umjetnički dojam dobiti bodove, znaš? Nikad nisam prilazio vezivanju s ove strane. Dobro. Ne mogu se pomoći za curu, navijam. Čekaj, jel ti bira? Ona bira koji će obući, pa ja ću se ubiti. Primjećujem, voliš pastelne boje. Koliko ima? Koliko ima? Još imamo Stanija 20 polako. sekundi, ajmo, brže. Pa dajem sve od sebe. Čekaj.
Deset sekundi. Pa 9, 10, čekaj. 6, 4, 3, 2, 1. Gotovo! Samo malo. Nećeš ti brojati, Molim ja te. ću brojati. Htio sam taj amandman da imam, molim te ja da ih prebrojim. Ne može. Kad te molim. A mislim, možeš mene zamoliti, Tako je ali ne. ali tako je pošteno. Izbrojite si međusobno kupače kostime, molim vas, evo. Čekaj ovako, samo da... Molim te da vidim da nisam prevaren. Ne. 1, 2, 3, 4, 5 i tvoj... A, nemaš, nisi. Krasno ti stoje Dukatići. To više posla ne želim imati, tako da Dva. nemam ni dodavati. Kakva si? Divna. Znam, vezala si se za mene, ljubomorna si kad prilazim drugim ženama. 3. 3. Priznajem, Stanija, da si ubedljivo pobedila i... Jedan velik pljesak za Staniju, bravo Stanija. Hvala. Koliko ćete mi skijemo? U minuti je žena stigla još i odabrala. I biser i to. A sad smo došli do ovog dela koji smo obećali na početku emisije, a to je da vidimo kako ste vi do sada glasali. Kako stoje vaši glasovi, ko vodi, ko je tu, ko je blizu, ko ima šanse, ko nema. Znači, daćemo vam prva 3 mesta. Na 3. mestu trenutno se nalazi naša večerašnja gošća Stanija. Da. Glasovima stojiš jako dobro, imaš cijelu vojsku koja te prati na Twitteru, je li tako? Da. Komuniciraš s njima na dnevnoj bazi i... Da, zaista imam lepu ostvarenu komunikaciju putem interneta sa svim svojim fanovima i putem sajta i Twittera i Facebooka. Mesto broj 2 i ponovit ću još jednom da su razlike u glasovima jako male, da je vrlo interesantna borba. Znači, mesto broj 2, Sebastijan iz Buruka plemena. I na prvom mjestu je sa najviše vaših glasova Vlada Vuksanović ili Vuksanović? Vuksanović, dobro sam? Vuksanović. Vlada Vuksanović ima najviše vaših glasova. Milan je lijepo rekao, tijesna je to borba, što će reći da i Stanija ima šanse dobiti možda najviše vaših glasova, prijeći u vodstvo, možda dobiti 2 glasa na zadnjem plemenskom savjetu i onda odlučiti ko je pobjednik, a u ostalom ni ne znamo ko će se vratiti. Ono što je interesantno da su prva 3 takmičara iz Buruka plemena. I izgleda da gledalci zaista vole kad je u Survivoru pleme survivorsko. Makar ne znam kako će se glasovi kretati nakon ove nogice. Ne, da, sve je moguće, sve je moguće. Drugo pleme Matambo kreće da se bori na pravi način, kreće da pobeđuje, tako da sada može tu da dođe do svega i svačega. Uglavnom, vi i dalje glasate do samog finala. Sve od vas zavisi što se tiče tog glasa publike. Verujte mi da su toliko male razlike da već sutra može sve da se promeni. Znači, glasajte, od vas zavisi. Tako je i Stanija, hvala ti puno što si bila gošća. Divna si nam bila gošća, moram reći. Staniju ćete gledat već od sutra na Otoku odbačenih, sad su tamo 3 koke. Ne znam kako će biti. I one će sad pokazati da ipak žene mogu da rade kad su same. Naravno da mogu, mi sve možemo, samo je pitanje hoćemo ili nećemo. Od prilike. Jako zanimljiva nedelja iza nas, još zanimljivija pred nama. Vidimo se sljedeće nedelje u isto vrijeme. Laku noć, na istom prijetno. mjestu i obavezno nas pratite i na Facebooku i na Twitteru.